i šećer na kraju, jer rekli bismo last but not the least, Ružica i Ozren, ekipa iz organizacije Somoborca. Čuli smo jako puno prijava je bilo, ali prije svega kako ste zadovoljni s ovogodišnjom dodjelom nagrada? Pa feedback koji smo dobili do sad je potpuno nevjerojatan, stvarno su svi jako pozitivni, svi su jako zadovoljni, sviđa im se novi koncept, sviđaju im se promjene, sviđa im se lokacija, tako da nadam se da će tako i ostati, ali da, mi smo jako zadovoljni. Svima se sve sviđa, koliko se vama sviđalo kad ste zaprimili toliko prijava, treba to sve zapravo srezati da ti bude lakše i onda još iznominirati samo ovako po 4 kategoriju. Mislim, to je sve posao žirija, ali ono što je fenomenalno što u medijskom streamu imali smo 20-30% više nagrada nego inače, što je stvarno bila jedna lijepa vijest i tu je Hudi baš uhvatili smo čak i ove male publishere koje inače prije nismo imali i mislim da imamo jako dobar broj sad, sljedeće godine ćemo imati još veći, a mislim ja sam samo sretan, tako da eto. Vidim da si pun entuzijazma, imali na vidiku onda dodavanja nekih novih kategorija dogodine, budući da je ovako ogroman interes, jako puno novih firmi, novih nekih digitalnih platformi može dogodine biti? Pa mi svake godine primamo zapravo feedback, što od žirija, što od ljudi koji posjećuju i dodjelu nagrada od ove godine i konferenciju. Tako da ovisno o feedbacku zapravo odlučujemo da li je potrebno. Malo pratimo trendove na tržištu, u razgovoru sa svim ključnim igračima i onda donosimo odluku. Tako da tko god želi, pišite na mailove, bit ćemo sretni dobiti feedbacka maksimalno. I dobrog i onog što bi moglo bolje. Sudeći po ovome svemu, ne možemo baš reći da je tržište prezasićeno jer nekako se za svakog otvara neka prilika, svatko nudi nešto svoje i inovativno. Da, ja se slažem i to je zapravo jako dobro na follow-up ovo oko kategorija i čega sad kako ih sada imamo. Danas imamo 5 kategorija u medijskom streamu. Sljedeće godine ne znam, vidjet ćemo, dogovorit ćemo se, ali mislim, Ružica realno tako radi već 11 godina, to i stvarno zna sve živo i na temelju feedbacka žirija mislim da ćemo sljedeće godine napraviti sigurno barem još 1-2, ponuditi ono što ljudima treba i za male i možda video i baš je bilo zanimljivih rasprava oko toga što možemo napraviti, ali da, tržište je zasićeno i treba malo segmentirati da zapravo možemo pokriti sve na pametan način. Toliko toga se nudi, sad je on nam bacao dosta ideja. Je, ali gledajte, naša vizija je okupiti najveću regionalnu digitalnu zajednicu i mislim da smo stvarno na pravom putu. To jest da to već radimo, sad je na nama da osmislimo daljnje puteve. Tako da jako smo sretni i eto, hvala vam.